Lockdown of Putak, Asamarat Mathanang Nirangusi, Dr. Sarma Kapangda. School hem kitang teda rajok, loke chadya nat katiku. CM Tuliram Rong Hangpen Deputy Speaker Rite Singh Hiatum Aduya Hoyanu Jogalong an Kahumridam. Dikrut Sarpo Aboha Nanglitum Anamjum Hekpen Mesen Kichuason Longiji Kilongjia Sonamong Lake Pag Okiup Pag Slice Fry Pag Okipi Pag Okimong Lang Okiup Lang Ok Fry Vo Okimong Vo Oga Han Pendanglok Hantu Mehek Kang Moy Kalangdang Hanserong Han Pendanglok Chumisen Ason Longiji Lapenan parta ajo kabhaja phan AC room warsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pendanglok kapre ka saya hut kinangji pusetami longikji kahumri dam nang jadim lake dongmoka lapen contact number ke la ber ki pihenlo lasinani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo abohalong Karbeng live Adap Abirta longpen Nilisa Mijuli Baby Nonarji Tha Birtang tonpen Asam Mahawaralong Nonamatki COVID-19 akiso ke longamuloga phai kangdang pon u abilang Lapen lockdown aphanta kibi ponjang ring abilang pura kidamtang jang mini phai inkorasir kebarni Dr. Himanta Biswa Sarma pangdak pon Okpran kilang asai kamanat ki khibom Dr. Himanta Biswa Sarma pen lockdown aphuthak ni phai inkorasir kebarni pherang ke tumangno ke thana birta lapuson henlo Asam angkang pialong COVID-19 a join nepen lockdown asai kideng ponjiang ring nonamat ki avi night curfew kibi pona hukum thopon depen aphi akimi keso kelong amuluk ke batpon avi bangso tengpen asam along nonamat ki lockdown a phuthak thangnat ningkama tha phon chibi ponang ne pusi Dr. Sarma pen ningje Asam along rialong state sorkar atum kedamtang lockdown ka bedopon chenga hutsi kenang sorason kache sik chedang pona tengpen nona matki se kachelang boha mate hospital along oxygen lapen keso amulok atum kapado dim thangnat katoranat abilang puta Dr. Sarma pen ningje ponthu lockdown kedeng ponang kok lake Delhi pen Maharashtra along riason oxygen lapen keso det amuluk aphan kapado pathagadim katora joini pensi lockdown biponang kok loputa Sarma pangdakpon Apor ke bang bom vote kalakha aru achiklo ni phai senior ni pharman pensi Sarma pangdakon ke haya bang phobang phijum setami mai thai armu gaching promalong amat ke pati bogdum parnang nilang pusi Dr. Sarma thanpachini pong News Desk report Karbiang Long Live Nilib constituency kaparlo tarapung dikoy intiarong along school ahem pinirni anta kapatang tiderajok hadak arong usumaratum lo kecharlianat katikugdun Karbiang Long arlo non puta atokano adimalong school ahem ketangte lapen I school ahem dokko kapita thanbang kabi pendanglok kapre ka kisungpen jasemet usumaratum lo kecharlianat tikugdunanglo Lo kitek dun bek nang jia kaya hotsi Karbiang Long along non puta lapusona kisum ki dunang boma bangki ning duk mimi lason taksi joki hola constituency ka parlu mate Karbiang Long pen kapa phidun naya habar tarapung diko intiarong along SSA pen kikim pona school ningkan ke pleng terapita tangte den labang soa school hem kikim abang hulake aren reng ma henlo setami alang ni bang soa school hem kikim boma porahut kopai kilang no pen arong ka cheboy joya jo tangte den Labang soa school hem puthot kikim kapetang ponjia phan haladak araratu nilip local MSC VDC lapen block kethe kiding atuma phan pinpura lo pibomlo setame RD ki pipedara jok sai jok je hadaga osomaratum thoya habar malo bang hem sakor ki dudun lasonta dolo lasi prab jin pen school hem kikim nang patang pinangji busi diko intiarong araratum kachuning ri padupon Joki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live All Assam Students Union Pen Assam Jatiyawadi Yuwa Chatra Parisaratum ta Karitang Sumila Ronghang Pia Phan Apran Karmu Darabang Phuatuma Phan Ahoga Kangsai Pipon Vek Nengjipura Kachesong Padupon
All Assam Students Union Dipu Arwatunta Kalitang Sumila Rong Hangpi Aphan Apran Karmo Dera Puthak Ningduk GP Dunsi Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan Prabjin Pen Ahok Pedakang Sai Kapalongji Aphan Sodak Pen Pachini Ponsi Monon Phi Lapuson Atomon Langno Kijab Jide Japhan Anuti na Khei Setami Matha Parsik Ponangji Lapen Asama Longri Khei Hijan Kisung Ki Boyahut Anutin Setami Ning Isivet Pen Kache Songra Pe Japhan Setami Dipu Aro All Assam Students Union Amai Puahin Pen Pangdapon Lapen Prabjin Pen CBI Kapatar Libasai Setami Ahok Pedakang Sai Kelong da Prangja Phanta Assam Sorkar Aphan Sodak Pen Pachini Pon নগাঁও জিলাৰ অহাত যি নিশংগ হত্যাকাণ্ডৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ জীয়ৰী অৰ্থাৎ সুমিলা ৰংহাংপিৰ 12 বছৰীয়া কণমানিজনীক যিভাৱে হত্যা আৰু কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলাই দিয়া ঘটনাক মই আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু লগতে ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এটাই দাবী যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু পৰিয়ালটোৰ লগত চৰকাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব যে চৰকাৰে এই নৰপিশাচ দুটাক কি শাস্তি দিয়া হ'ব কি শাস্তি দিয়া নহ'ব অতি শীঘ্ৰে স্পষ্টীকৰণটো দিয়াৰ দাবী জনাইছোঁ ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই Lasonsi Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisad Karbi Anglong District Arwatum Pensetami Man Kedo Assam Governor Jagadish Mukhi Aphan Kapanong Apin Puralo Bokajan SDO Civil Ardeng Pajioramsi Kalitang Sumila Rong Hangpi Aphan Apran Karmu Darabang Puatum Aphan Ahok Pedakang Sai Kipi Pon Bekji Aphan Si Kachesong Padudunlo Denarong Pen Bikrom Teron Lapen Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Numati constituency angkang Jasimet Karbi Anglong District Pen Hojai District Ahoy Along Kido Karbi Anglong District Adu Ahoy Anujo Along An KAAC CM Tuliram Long Hangpen KAAC Deputy Speaker Rites Inghiatum Kahumridam Karbi Anglong District Lapen Hojai District Ahoy Kido Karbi Anglong District Ahoy Kapang Thek Anujo Numati constituency Arlo Jamuna Arongpen Ronghang Arong Along Kido Karbi Anglong District Adu Ahoy Along Hinhena District Ahoy Along Ta Kidam Tang Pen Nang Ananing Kan Penta Adu Ahoy Alam Kia Puthak Anso se Clark Dak Pen Kachini Damja Phanpura Kidam Tang Jangmi Po ni Phain Korasir Keparni KAAC Land and Revenue Asaikam Phuloni Circles ARO Lapen Chokamara Tumpen Karbi Anglong District Adu Ahoy Along Kido Akarbi Arara Tumalong An KAAC CEM Tuliram Ronghang Kapatir Piponalong KAAC Deputy Speaker Rites Inghi KAAC Land and Revenue Asaikam AEM Amar Singh Tisolapen MAC Dorsing Ronghangatum Chelang Rapetsi Hojai District Pen Karbi Anglong District Adu Ahoy Kachapang Thek Anu Jogalong An Humrida Labangso Sai Kideng Pon Laki Karbi Anglong District Adu Ahoy Map Ateng Pen Kaselam Ponaputhak Clardak Pen Kapachini Damjia Phansi Kahumri Padodamlo Denarong Pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live Kalitang Sumila Rong Hangpi Aphan Apran Karmuna Puthak Akang Sai Long Litik Nitum Dojoyje Lapen Arona Teng Pen Ingsai Se Pulote Arni Hot He Pin Apharman Kangkir Tami Paduponang Kok Tahai Pusi KPLT Emamaipu Rongbin Ijang Pen Pachini Pon Kedam Tang Jangmi Po ni Phain Koraner Kep Arni Lang Tibogalong Kedu KPLT Emabohalong Arni Kang Sampor Phai Troahut KPLT M Japon Linsi Ha Dagarong Araratum Pen Kalitang Sumila Rong Hangpi Apran Kedam Nang Ko Puthak Ningduk Chipirintisi Milur Ke Kaisai Padupon Laso Ahut KPLT Emamaipu Rongbin Ijang Kaningjia Tengki Arona Lo Along Ketoga Tengpen Langdamsi Ahok Akang Sai Pi Veknanji Jongsi Arona Tengpen Chekeng Kedet Lapen Apora Tengpen Ingsai Sedet Lipute Nilitum KPLT Ema Hinpen Dojoyje Lapen Karbi Anglong Tami Arni Hot Hepin Pen Kangkir Phaponang Kok Ta Thek Pusi Ningjepon আমি যিমানে যে নহওক বহি নাথাকে এই কেইদিনৰ ভিতৰত যদি সিদ্ধান্ত নলয় আনকি অনিশ্চিততাৰ বন্ধও থাকিব পাৰে সুমিলা ৰংহাংপিৰ ৰেপ হৈছে না কি হৈছে জনাই দিব লাগিব পেপাৰ মিডিয়াক আমাক দেখাই দিব লাগিব যদি নহয় আমি ৰৈ নাথাকে Labangso ke Chokche, labangso ke Langrem,
pena pot alang ni tumhan pisung bek nang ji laki la puson jong si klem kle purute monon phi tami sorlo tumhan langrem bompo la pen ki chinek bompo la hendo nili chuning ria lam ke la pen ke thege dinga tum tami la puson si klem po pasin tum ning che thelo Halapu Dilai Higher Secondary School Lo Charlie Au Somar Lapen Dilai KSA ROP HDP KSA Ro Lapen Hatoka Arwa Tum Pentame Melur Kai Ponsi Kalitang Sumina Rong Hang Pia Phan Jikimopon Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai Tang Tipini Adap Abirta Ke Lapon Si Kang Toniklo Domi Thak Me Arni Kimi